zaani nama keessa deemuun ummata keessa deemuun homaa nama miine jedhama maaliif jenna wanti isaanaa isaanii wanti rabbi isaanitti buuse waan hafee jiru kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam zaata koo dhabuudhaan boo'inaa ergaa koo jabeessaa qaba deemuufan deemaa jira amaanaan isinitti dhaamu waan ana dhaqabee jiru qabdanii akkanaa wal keessan jedhanii deemanii taraktukum ala almahajjati albaydaa layluhaa kanahaarihaa laa yaziigu anhaa illaa haalik na dhagaye yaa ummata koo asfaaltii irrattan sidiiti halkan isaa guyyaan isaa wal qixxeera shari'aan koo namni rabbi booddee koo kanarraa jallisee jahannamatti haru salphataa malee gaariin salphatu absitti ani deeman ergaa kana yaqiina wajjenne jiraanne muhaasabatan nafsi bakka of qoratamuu qabu ani duba silaa jira akida bayin baasna iddoon kun sirraa malee maaluu himamuun faayidaan maalan ta'e ofiin jechuu qabu maaliif quraanii nageessanuu dadhabu nama tokko nagartanu mee of ilaalaa nama tokko iddoo ramadaana fuuldura jirurraa ramadaana keessa wanni inni faana qofatu jiru muraabiidhuma misila ribaa nyaatu ilma nyaatu hajjawus asoomus haqarawus inni sila sobunuma sobu inni sila munaafiqoo isin sila qullaa deemtu qullaadhuma deemu isin zinaa hojjettu zinaadhuma hojjettu maqaadhaa laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah diiniin gisee tubatamu aslii isaarraa jammaramee yoo akkanatti tubatame tokko kana of ilaaluu qabu maal ta'e sadan kana keessaa eessa bade zabana keessa jiru quraanummaa isaa bade kan jenne rabbiin amaanaan kana namatti kenneef itti milkaa'ii fansitti kenne malee yoo ateeguu dhiifte yaa rasuula koo alayhi salaatu wassalaam yaa sahaabaa rasuula koo yoo ateeguu dhiifte ummanni guutuun islaamaa yoo eeguu dhiifte akka tawraatiif injiiliin ta'u quraan nabi muhammad itti bu'e maaliif jennaan tawraatiif injiil eegina isaa itti gaafatamina fudhanne rabbi tawraatiif injiiliin isinii kenneen jira eega harki namaatti hin galin kara malee katabamnaan kara malee bassaramnaan ittiin hojii bulamuu baannaan waliinan isin salphisa amaanaan isinitti kennee jee rabbi بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يا سورة مائدة كيستي وانا اسن اكسي جنان قرآتي اتم مرتسا اكنا جمع جور آني نيبو دوراتي من جليني ريتو ربي هركي كيسان كتابا كان جالة تو همبال ليسا غافة همبال ليسا تن اكما نبادون تاسي جاجي ربي اكما جدي تاسي ربي دوراتي من جل كيسا مالتو كتابا دوراتي كيستي عزيرين قبرون علم ربي تياني قبرون جيرا جيشو كيستي كتابا كربين قرآن كيني كيستي كيسيهمو رسولكو هنده كان نرغدين توحيدانا نرغدين الموت انكم فقادات انكم وانا وجن قبرمون كم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وان توراتين كسر شرك تجرب ليس يكون ان قبل نبي موسى شركي دي وردا بوداو سينما دا بودا غبتني تا بودا كان نمي سو كيدول چه هاروني جي بولي سي موسى رسول ربي دے وان گبر مدل جي داجي ربي نمو نمي رسول کو دے گئے ربي مالي وانت براها قبرا مجدين نمي تقول ميرقا كان بدير هندو ماليف ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون جرم تي رسول آسو ودو شركي دو قد تقل جنين جلاتني أمة بلسني وفي أفلوري دي جرم بربدا بوساني ربي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ست من جرى يا محمد عليه الصلاة والسلام والرسول راتي من جرى إرقاكو نمي شارك نبيي تأيكي نمي شارك نبي يمان إسان تكس نبي يمان سابلسين وجيسا جهادي هند بلسين سوما بريدا كنا يا محمد جهنم كيسا تنمي تو شركين أرقبه جرى وانتي لبقى ابن أكا ورد راتين شركين اسم براد الفمي ملي كتابة كيسان جرو رسول كيسان جرو وانتنو جيسو قرآن نبي محمد كيساتي ربي كان مفيد رسولك نبي محمد درى دربان هندما رسالة ما أتتوام تتوامني دربا يا محمد أدينجو هندينو إنني من المسلمين جديد مدربي نبي نوح نبي هود نبي صالح إبراهيم إسحاق يعقوب مسلم ما دامني دربا إيسارو في شركين إيسارو في يهود مان إيسارو في نصارى مان إيسارو في واقع فمتما شيطان ران بجدي كرا بيا هي كنو كتابك جرى 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 إنسو بكتاب نكسر جن كرا بيا مالي كيسن جركسين تيسوبي كتابة إسنى إكسيد إيغول الدبنا جتوتي بذكروها إنجيل وقامي كتي كتبه ميجي نبي إيسان سماي بيجي وقاد إبسديف ويستي إنجيل كتبه ميجي سيهرم على جونجيلا مريم قبرموني في إيسان قبرمون وقامي كتي كتبه ميجي إبسديف تجون نبي إيسان رافقا ثاني كي ورا كتبه توي جيسي مالجر كنا سايسا تي كنا سربي إيسان أنا سيجري شركي جيسي إنجيل كيسا كاي مريم وامتوس عيسى وامتوس شريعة ربي تنواجه عيسى تفهمه
nawam madajire soba kullu Qur'an rabbi mallu nun dinajira nabiyyin kan ko Isa qoratamira fichis qoratamuta a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah Isa situ jede nagabbara jettetta Maryamin gabbara jettetta laki ya rabbi ko annam malle jirwa jede boy ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum khaliqa koti khaliqa ke tangabbara mana ya rabbi kunna birana ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi wa anke ta ko jiru ke ta ya rabbi rabba mana akuma kana rabbi dan ra gide musura ma idarati innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar kan jide Isa ya rabbi Uto jarri si gabbarre danoni lakkisa ani gabbaramu hati kon gabbaramu tu garbicca rabbi isin garbitti rabbi nammi rabbi bira enyun wa tawaqabe jahannam ni mana sa nasrin argatu fonan ke jahannam de rabbi nabi Isa alayhi salatu wassalam unaf nabi Isa jannan nam wamballe tani kabaruza nabi yota birarra yu Isa natana ida rasul rabbi babu fariti Isa natti di hojira olla hoti Isa ratan fe rasul rabbi umri wal kabu badulle samaiti wal arganiru risala wagandi buja hagar garbaf tin wala Isa nirgame samay tolbaye ugadi bashari wa itira rasul rabbi fani jarri kan narra fagoda ayu Isa tunati ala ni rasul rabbi alayhi salam tanahu nuti ki jarri nabi Muhammadin murman iki jarri tauhid nabi Muhammad fidam murman iki jarri bin birawa kabar kan ke di Isa ndu bertinda imale nabi imani ka injennu kana jenna nabi Muhammad kafar ndu qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah nu kana kafaru kana wontin ko abne mal kitab ni namar katibade ummatar katibade kitab rabbi harka kitab ani nebu ategi yotti mil kawar badde kitimil ko yotti mil kawar badde himbada kitab chini mali balle super badde rabbi tawrati bin jiri nabi muhammadi der buwan kabu alayhi salatu wassalam qur'an nabi muhammad dibusu andu mistri kana basu ande majiru rabbi jarati balle site jere qur'an jara fatto fide qur'an jamo gafa fidu malde ya rasul ko ya sahabai yotti nebu badda imbada jinni rabbi akanti amana sama qur'an kullu taw قرآن إيه جماعة وما جاء ربي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر كي ذاتي غافجر في قرآن بلي سورة وامي كهذا نبتدي قرآن نبر محمد سين نمني صحابة سين نمني أبانجي دو أنمت يقطع هذا بقول أنمت بوزه زبنا كنا أملا أم بويا كي أمتا قرآن أملا إدم بوفده الربين أكا إسا ملوتي إسا بوزه كان يقطع أنم عالم نبوزون كي درودا يوكي عالم نبوزون بلي سورة يوكي أنا أجي رمبر قرآن نكام سي ربي غافيمو قرآن زبنا كمو يونامي معنى جدرو مكورس يونامي ماتري جدرو مكورس نمي مكورمي تي معنى انسا جدرو ماتا تميارا مكورميرا جدرو وربي تمي مكورميرا جدرو سورة دنو كاسو مكورنيو جدرو آية في دل بجوزي كاتني كقرآن بدي وامبي كمو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين آية ربي يدرو بدرتي بردوكو نصاراني تيرچاده غيرا كان هاغن نوبي معنى انسا ومن يبتغي غير الإسلام دينا نمي إسلامنا على أمنتي برابر بادي أمنتي إسلامنا ديزي إذا كان نبي يونون دين دفن إذا محمد دفن ختمي عليه الصلاة والسلام رسول الله دفني أما تان كان نمي ديزي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه أسرا تقبل وهو في الآخرة من الخاسرين خرابات دينا والقون ندي سؤال تسقطها أجي ربي خراب ربي سيجو إسلامنا مالجو كنا في يوم الإسلام أول ما تريدون كنا بلسوا كافكان ودو غيركم بدي أجا ربا ودو قرآن كنا رواده إرادة آيات دو كنا رواده إرادة إن الدين عند الله الإسلام فنجلوا بكبر أجرا وأن نبي يوني وسيارة ما ترى بكم نسميرا وأن كجيل بني ومكروني لالني نصف مليون لكام ويا ساتبديني غيرها كيساعدني ما جاني بدل ومن يبتغي الإسلام دينا نمي إسلامنا أمانتي ده ترى فلا يقبل منهم تقبلهم وفي الآخرة من الخاسرين مسلمنا كبتي آخرات خسارات جرو ديسو في غير الرغبة سكندي جري غير الرغبة في عالم الدنيا بوتون حفاظ النبوتون إدجو ربي تكاده سبدو ربي تجدنا ربي دوت ديفت إنه قد يجو ربي سببا نتيجة مكان سيموليسات نمي غافتك بدل تكو قديدا قرآن كان نمقوم سيديك ديني كو جاهل كيسا أمتا جرو بجول ملي سبيي كيسا حفظ ديجل ربي قرآن في حق التديفات قرآن ربي عليه الصلاة والسلام لك رسول ربي من قرآن ربي أكا قرآن في متيس كلام ربي كينياتي كلام أدو لكاتب ويجراتي أدو ثبت ويراتي جتشمسو أكانت أمن نهوتي مالي ابن سر رسول ربو سجر فهم نمي
asa kana so kana danu sa daga tirisa rabba shawdi kesan narga tabbansa narga sirreti dani kesan kaw la man matu so sama nama danu so sama mati kulim barbaachisu imma sadar bukan rabbi aju mo fi gola te dabar sayra male ani sabar bareti mi ana gola sila shiri mo barbareti ko mo barbareti lakin rabbi dini o fi ganne idoni siti tabdan tolu ba to siddo sabi male tolu kaba ne to mayi kabar rawto rabba kara isma kana rabba shura ore de mo jira musmu to magis kana sinne berage tan ida walo gibi da walo ka tani du sunnan de sano akatu finjiru ka qur'an rabbi hayawun daba mi agar sisma rabbi tan silu cis nama Allah godam hilma argadat abang kana argadat mai yo jahil ma rabbi sirra darbe mane argadat mai warra uji gore digana rabbi shamu tu ko rabbi jira kada ita dengar da sunta jarga dulu makan daw kana kesa kan ma wanan dubba dugon gede dage sanu bari cagi dugale sa tawati deba yodu ko makal binde makasai nammi gide gari gari hasan ku gide nam mara ko jira qur'an akkanatti dage sirri tifame warri qalbin jara mara tenjira tabiyo take sa warri gaggabe ku fedu ejjira fa idha nukira fi an-naqur fadhalika yawma idhin yawmun asir 'ala al-kafirin ghayru yasir surat al-mudaththir ke rabbi ujaga faturum bara fukamte ujaga forina rabbi kafaran cinkini tibu imam ni garana mamun ni godde da ko fedu ejjira kana taw ngaro re tuufi biti ka ulama tigide baka kana kada banu warri wonnon kamne warra qur'ani naadi de kuno rabbil qur'an an haji de warra kana jira akana taw barbati da kawanjira mo itta taw ko banno ra qur'an kan kay warra kamne tibi rahimahullah ta'ala rabbi ko banno kenne rabbi akli gari kenne bi manhaja sahaba rasul rabbi radde ibn jituni sakana sin sirre saja qur'an ni akka manzuma yo kana kana shida ge sani wai na baji tisi sunno dangina tirbi de brother bundu adiya bangke tani wajin waje ni darbudan onne rasul abdu be onne razi marara tigen nudu tigen nudu ne qur'an rabbi gizehim allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum gize qur'an rabbi dage se jahannama hime jannata hime gabasana ke taw tabde gabasal patu gaba jahannama ke to fagartu akkana mawo bang abi akada ni kira fa mu angni ke sira fa mai onnen nahi kai summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah gize da habatani fahamani rabbi qur'ana fi kam buze biga wana khallaq ibn faham si se gar jannat hana wa mu fe jechu gize fahaman jara iddati de be aqlin jara skatere agni jara sab jere aqli ta dunia wajib marata ni berarti wajib jirenya wajib marata sab godatani summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah rabbi tide be ani rabbin zakarani ibada jabe fadwe de male himmaratun jenne hindun jenne qur'an akuma kana rasul rabbi alayhi salatu wassalam sahaba wa bilen jisan sahaba gaggari qalbin gaggari nama jettun jara rasulullah darasatan ni abdullah bin mas'ud odo ati nama ta dera te di de jaran ka odure jara to sirra marada mana rasul rabbi birakabe rasul urdu fi gaidi ummat rasul tante maratamte urdu fi ga bajaru kana akuma ni jere darasa rasul rabbi nam marada mun akajaran jiru qalbi da sujida nami marade ge dira jara ge de tewra tenjiru nami duwe jira wade tenjiru nam hala ajarra bu pay jira ko kadu basay khalidi amr ibn al-as sayyidina umari jajjabo jallada duran jajjabo ismin rabbi jaate ge hilaltu qur'an ni himmarajini gaggabtini jara sirri jara de bise mal jitte nama taate gaate mukasok de gabbarta mal jitte jinni gabbarta rasulullah alaihi salatu wassalam uzzan ga fadi gamtu jinni ge sajiru jira da kiru buti digi ya kharije ni erga niyanna dage ta budu murwa jab sai debi wa gar detta ida ni wa na garre anje jabu ko de jab sai ida amma de jibni je ni rasulullah jinni du warti wakatte mataw bi kana ba kifte fajafte iyi sujira amma de bi jani ide ni de bu marada ikti wanja jabe dana ya uzza la subhanaki inni ra'aytu allaha qad ahanaki jere ya uzza inna tamammanu tusabbihinka wallahi la subhanaki singkul kulle sirrat inni ra'aytu allaha qad ahanaki rabbi sisattu sun arge jede se fi da mo masirra to wankale ta'abbadani
reefu diigde siyan diigi jedhee jedhanii Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ummata kana gizee ilaaltu ummata kana gogaa turan waan hin malle jala deemaa turan waan hin malle sanaaf immoo kutadanii ka'anii kan Rabbii gaafa ta'anu onnee sirreessee ibaadaatti deebisee sodaa Rabbiitti deebisee Rabbiin eeggatuutti hojii Rabbiin hojjetu kana tajarrabanii akhiraa ofii duniyaa ofii sirreeffatutti deebisee malee hin gaggabsine maraachiin. Wanti nama gaggabsuudhaaf raasuudhaaf haa'e nashiidaadha geerara warra dubartii jaalatee jaalala dubartiitiin maraatu warra khamrii jaalatee jaalala khamriitiin maraatu warra duniyaa jaalatee jaalala duniyaatiin miizanni shari'aa qabee jala deemuudhaaf warra maraatu malee warri Rabbiin jaallatu aqliin jalaa sirraa Rabbiin gabbara malee hin gaggabusi hin kufusi onnee sahaabaa Rasuula Rabbii qabaachuu qabdaati kan jedhu deemee akkana qaba. Onnee taabi'oota dadhabduu ta'anii hin qabaatin warri du'an jedhan kun taabi'oota keessatti gisee himamu dhuguma sodaa Rabbii numa qabu dhuguma jaalala Quraanaan qabu laakiin zu'ufal qalb onneen jara nuura Rabbii gaditti bu'e kana baachuu dadhabdee kufti akka sahaabaa jedhu. Namni gisee Quraanni garaamu da'waan godhamu nashaataan itti dhufee akka gisee manzuumaa sana waa'ee jedhee yookaan miidhamu ta'e wanti kun kasbiidhaan yoo dhufa ta'e jiran nashatoon barsiisa jedhee iyyeen barsiisa jedhee akkuma muuziqaa sana gahaa jedhee barsiisu sana yoo barsiisee kanaan dhufee ruuhi isaa miidhame mas'uulun bayna yaday Illaahi alaa nafsii guyyaa qiyamaa maaliif ruuhi kana akkanatti ajjeefteedha Rabbiin gaafata jedha. Sanuu bareechee gammadeera bakka jannata galeera seenuu dubbiin akkanaa miti miizana shari'aatiin ilaala. Manhajni sahaabaa onnee sirreessuudha malee onnee maraachuu miti. Yoommoo diqqoo ta'e waariidha jechuun diqqoo namni yoo ta'u uffatee taa'u baroo of se'u warra kanaa jahannama dhaqaa bara jechuudha keenyaan haa jedhee yoo du'e diqqoo du'e Rabbi mindaan kaffalaaf. Laakiin maratamaa miti maratamaan karaa sahaabaa Rasuula Rabbii. Dhaggeeffatteeti hojii kee mazzantee kaate ana lolaa jiraa bara Rabbi jettee karaa hakkiitti deebitee Quraanichaan hojjechuu. Tokko namoonni imaaniin jara haala gaarii ta'e hubannoon jaraa yarataa ta'e kanatti waan miidhamaa turaniif inni simbira jiru wanti lafa nambaachuu hin jiru sana. Quraanni sirriitti mameennaan hojii keessa daaftanii nuutanii hojii keenya daafnee duunaa jedhee uummata sodaatu. Odoo kana ta'eeyyi wasatitti akkottu lakkii maraatiniiti sisirreessuuf sitti maa irra malee kanaaf miti jedhama. Innammaa awwalli kan barbaachisu naasisuudhaayu maaliif jennaan onnee gogee akka dhagaa. Nu isa kana keessa jirru. Isa kana keessaa of baasuudha amma kan barbaachisu. Mee maaluma dubbatame akka jechuu of dandeessu. Idee of danda'uu jammartu immoo